Subscribe our channel Koraput Fast. ନିର୍ବାଚନ ପରେ ତାରାଙ୍କ ଆଗୁଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକ। ଜୟପୁର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ଆଜି ଜୟପୁର ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ଏକ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକର ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଦି ମୌଳିକ ସୁବିଧାର କିପରି ବିକାଶ ହେବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ପୋଖରୀ ଓ ନୂତନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଗଠନ, ବିଭିନ୍ନ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ରାସ୍ତାଘାଟ ସହ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିପରି ଉନ୍ନତି ଅଣାଯାଇପାରିବ ତାହା ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ 3 ମାସ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାମ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ର ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ, ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଆଦି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। अंगनवाड़ी घर भांगी जाइए तैयार करने बर्तमान सुधा कौन प्रयास नि अनेक जगह 324 अंगनवाड़ी ता भर 112 अंगनवाड़ी घर ना एवं 324 भितर जो घर अच्छी ता भितर पाखापाखि 50टा रिपेयर आवश्यकता रही भंगारुजा पड़ी पाखापाखि धरना पड़ो अधा अंगनवाड़ी काम करूना। अंगनवाड़ी कर्मी माने जो कथा कहले जे जोटा तांको असिस्टेंट अच्छी से माने ही काम करते किंतु जो सुपरवाइजर अच्छे मुझे निर्देश देती से माने बुलंतु ऑफिस रे बसी राजनीति न कर सुपरवाइजर माने एवं जिलापाल को भी कहूँ जे शिशु विकास विभाग, शिशु विकास विभाग, महिला शिशु विभाग, समन्वय विभाग संपूर्ण भाव में भूसी जा गला कहीं कारण ये गोटे गोटे सुपरवाइजर 5 वर्ष 7 वर्ष लेखे रही से तुरंत बदली कर सुपरवाइजर मैंने आसा दरकार।